If ia talafola Radio Samoa toi whaafelo i atu le nei tai au ma lo le soifua manui alo maia o tala mo le nei fo i tai au. I tala to mua wa amata wha o ngā i le so le wha o poponga fau o le COVID Tracer app, le ua wha a whaingo fie ai o na whesota ai maisi telefoni i la lata ane e ala i le Bluetooth. O le tu i ai o le Bluetooth i le app o le a o ko meki ma vave ai. O na whesota i le app ma le e ana le telefoni a mea o lo i ai se no fuanga wha atasi ma seisi wa wha a maonia wa mau el COVID. Ma o le a ma wa fo i le wha autus tu si ai ala i le whaio se siaki mo le COVID mai le soifua maloloina. Saunoa i le minister le soifua maloloina Chris Hipkins e le o suia i le Bluetooth le nei le tatau o na scan o le app i no fuanga e asia peitai o lo o atili whaale le iai ma vave o na whautuaina tangata mo siaki. I reporti o lea ua amata o na tau le wha o ngā ina e le toatele le app, lea e lalo mai o le lua se lau wafe, telefoni na scani le asonga fua o le vai aso nei, ma o se pa u tele pe afa atusa, i le latalata i le tasi miliona sa iai i le amatanga o se tema. Ua sawai ma le popolengo nisi o tangata sue, ona o se whaupoponga e ono ta lepe aile nā tia o whaamaumaunga o tangata lau tele. Pei tae olo o te ena le minsta nei whaamtalanga mai o whaamanatu o lea nau wia ele Bluetooth COVID Tracer app le Privacy Commissioner ma i oe nai le whai o le swinga le nei. Lua tesi ma le wha miliona tangata ni usila wa le sitala pe wha o ngā ina le Tracer app ma i whaamaumaunga o lea ua amata o na mou mali atu le masani sa iai o le scan o le app i no fuanga e asia. O le soetula i lumo le whaamasinonga le ua mōlia e tusa ma le la au malosi le ana whaapapa i se tasi o papu i au kilani i le whaiunga le vai aso tālu ai. O le au na fina mōlia mai ai leo leo se li i lua sulima tausanga le matua, whaatatau i le mata upu le nei. O le ua mōlia o lo tua ia i pulufana na ia ta whana nga i lunga o le tāua lunga o le Dr. Rudy ma whaalea ngai nai le tioata a o whaatumulia lea papu i le vaveao le aso saa. Reporti mai leo leo, fōlinga mai ai e le tasi se mōlianga o lo mōlia i le alii. Ai e se wa ainga lava ia i mata upo e whao ngai nai la au malosi i tutono au kilani ma Northland i lona o te lenga. Ua whaatupula ia le whai numero so e so enga whaasanga i le whao ngai na whaasolitu la whono la au malosi. E to ono i lato wa mōlia leo leo ono fuala au whaasai nei Queenstown. O la son nafi na whai aiso e so e ngā leo leo i no fuanga o lo masalomia, o lo ngā osi ma whaatau i nai, wala au whaasai nei to tono Queenstown. E tu sa male to o tolus fulu sui o lo ofisa leo leo na o i nei so e so enga, ma o le nei to ono wa mōlia, e au fia ia li imta maita i le vao le luas futasi tausanga, ma le tolus fulu lua. E o atu i le se lau luas fulu lima afe tā la le tau o fuala au na maua, ma ese mai fuala au whaasaina, e si lia ma le lima afe tu pepepa na maua whaatasi mai ai. E le o mutai i o so whainga leo leo i whale o lo masalomia, i le ngau sia ma le whaatau ino fuala au whaasai i Otago. A matatu le tai au, o na le toi malo lo le whewa i o loli lau containers i le vau au kilani ma whangarei. O le tulai ono a tai au le a amata whela ua i ai containers, na sau ma le wa ala o loa lea o suia le wafu e a nga i kilia i Marsden Point, ai le o le wafu i au kilani, o na o le whaatuai o na mau o so na avanoi au kilani. Ua whautua ina i le pūlenga o whemalanga inga, a veta avale o lo o whaonga ina le State Highway tasi le vau au kilani ma whangarei, se i tautua nā le saunga lemu ai mai se o le whaautauta o no le pisi o le aiai. E le ngata lao le awina mai o containers i au kilani, ai whaapea le toe fo i o loli i Marsden Point mo le whaawawina o le whelaua ingo nei uta mamafa. Whaamautinoa fo i o le awhai ai masiaki e mata i tu wai tu lawhai ngā luengo ave loli e ngā lulue mo nei whelaua inga. Fitu aso so o le awha awa wai whelaua inga nei, mai le tu lai ono le tai au o i le sefulu lua i le valua pō. O le whelaua inga le nei o le tusa ma le awhe lua se lau containers o lo o mata i tuina i le ngata le NZTA o fiso leo leo ai whaapea ai le work safe. E le ile lei whai unga su enga whaavao māloi mata upu matematika ma le sayanisi a whanau wā onga. I whai unga su enga whaavao mālo mo whanau iwa tausanga ma le sefulu tolu tausanga na whai e le International Mathematics and Science Study whaamawina i le maua lalo tele o tongi na ausia le whanau. Whai unga neo su enga na whai le lua afes fulvalo ma le lua afes fulwiva, ma o le sayanisi lea e fōlinga mai o lo te lelo na afianga. E so i whewhiloi fina ngalo whaali o pule a onga ma onga tūlanga lua whaatatau le tāla o whailua mai, o nisi wa tu o ia le malo, i le leo na whaata oto ta iala mo mata upu wa a fia.
A o nisi, e le o whaate ia e tusa matala le News Hub. Ona o lea e le o to iai se au nanga whaafautua e mautino ai le sila fia le leia le whaia onga, o i tu e a o aile nu mera ma le sai nisi. Whaamaunia fo ele minsta lango a onga, Jan Tinetti, ua whai neisi umi o sau pe i lalo tongi au sia le whanau ele ngata i matematika, ma le sai nisi ai whaapele whai tau tusi i so enga whaavau malo. So enga neolo ripoti ai le maua lalo telo New Zealand pe a whaatusa ia Engelani ma Ausitalia. O Singapore, le olo o sili le whaatulanga no tongi au sia e whanau a onga i le neiso enga whaavau malo. Matala muli muli o tai au e to atasi o lo whaata o tolia le mauta ngase ona o se wha o lima wha o ngā ese anga ese le afiafia na nafi i Dominion Road i Mount Eden. O le u wha manu alia wha apea na tatui e se tasi tu low, ma o lo tau mawhai nei leo leo e sa ili le na wha o ina nei manu anga i le wa whaata o tolia. O tala nā mole nei fo i tai au.